Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero eka risimu ra vuntsevu leri nga thyiwa leswaku N'wa Swigalani hi ndlela leyi Mayengani the president va nga chinga ha yona va koti ku hi kombisa leswaku na vona va tirha ku fana na ti-HAWKS. Namuntlha i siku ra 11 N'wendzamhala lembe ra 2022 naswona ni tsakela leswaku ya vulavula hi album ya Mayengani the president ya lembe ra 2022 ya N'wendzamhala leyi nga thyiwa leswaku va matiko. Loko ni ta va ni yingisela album ya Mayengani the president ku na leswi ni nga fika ni swi tekela enhlokweni kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka leswi swi yimbeleliwaka. Eka swichayachayani ni twa ingaku ku vi na ku antswisiwa swinene hi mhaka ya ku laha ka album liya ku na ti-slow jam, ku na tinsimu ta ku tsutsuma ta ku cinisa, ku tlhela ku va na tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ti na swichayachayani leswi nga international, ivi ku tlhela ku va na xitayele xintshwa xa machayelo eka tinsimu ta lembe ra 2022 kona ka album ya leya N'wendzamhala. Loko u languta risimu va matiko i slow jam, hi ta tsundzuka leswaku hi lembe ra 2018 loko huma album ya tintoma ya Mayengani the president ku vi na risimu swa ni fanela, naswona laya ni Hlawu the Gupta u fike a ba slow jam, ivi slow jam xi vheta xi vuya a fashionini laha hi nga vona tinqambi to tala se va ba ti-slow jam kumbe xi hundzuka bombo eka swiyimbeleri swo tala. Ni vula na namuntlha swiyimbeleri swo tala tinsimu ta vona mi kuma leswaku ku tele ti-slow jam, a ku ri kokwalaho ka ku Hlawu the Gupta u fika a chaya risimu swa ni fanela ivi a endla leswaku ti-slow jam ti tlhela ti vuya efashionini. Risimu va matiko i risimu ra vunharhu eka album ya Mayengani the president naswona album yi thyiwe ehenhla ka risimu leriwani. Loko ni ta va ni yingisele risimu leriwani ri twakala ri ri risimu ra xintu, naswona laha Mayengani the president va kombisa leswaku ku na leswinene va nga swi endla kambe va matiko a vele ku khensa leswaku a ku na lexi u nga xi endlaku vanhu va ku bela mandla hambi xi ri lexinene, va lava u za u hlambisa hlampfi ende a swi koteki mhaka ku hlampfi yi kumeka endzeni ka mati. Leswi vulaka leswaku va lava ku khensa loko u endli leswi nga kotekiki. Se Mayengani the president hi nga vula leswaku va kombisa kumbe va vula leswaku hambi leswi mitirho leyinene va nga yi tirha kambe eka vanhu a yi vonaki. Kasi xin'wana slow jam lexi nga thyiwa leswaku swipakupaku. Loko ni ta va ni yingisele risimu swipakupaku hi ku yimbelela ra fana na risimu lera ra ku no la ku phuza nfambo, no la ku phuza nfambo, na risimu leriya ra ku tintombi ta ka miyexe, ta ka miyexe. Se mayimbelelo ma tinsimu letiya ma fana kambe eka lembe ra 2022 Hlawu the Gupta ka album leyi ya N'wendzamhala u fika a cinca magenge hikuva a chaya swichayachayani swa ku hambana na le ka tinsimu letiya. Loko u yingisela swichayachayani swa risimu swipakupaku leri nga ka album ya lembe ra 2022 ya N'wendzamhala Mayengani the president ta swi twa leswaku swichayachayani leswiyani swi na vumaputunyana laha ndzeni. Se mi ta swi twa leswaku ku vi na ku antswisiwa eka tlhelo ra swichayachayani. Mikama yo tala mi kuma leswaku ku na ku vuyelerisiwa ka swichayachayani kambe lembe leri Hlawu the Gupta hi nga vula leswaku a nga vuyelerisangi swichayachayani eka risimu leriya tanihi ku ri famba ku yelana na le ka tinsimu leti se hi nga ti boxa. Kasi ku na risimu ra vunhungu eka album leri nga thyiwa leswaku Raga ni Boss. Loko hi yingisela swichayachayani leswiyani i swichayachayani leswi nga na reggae laha ka swona. Se ni nga vula leswaku swichayachayani swa reggae swi international hi ku swi fikelela eka timheho hinkwato ta misava. Loko hi yingisela risimu leriya ni swichayachayani swa rona ni nga vula leswaku ri ku mukucetelo kusuka ka risimu leriya ra ku Xigaza Raga leri na rona nga ka album ya lembe ra 2018 leyi nga thyiwa leswaku tintoma. Kasi ku tlhela ku va na risimu Caroline leri nga ka album leyi nga thyiwa leswaku ni happy. Se swichayachayani leswiyani swa yelana i swichayachayani leswi nga vulaka leswaku swi international. Eka risimu leri ya Mayengani the president va vula leswaku va vuyisa shutdown
ha swi tsundzuka leswaku ku tshama ku va na ku hoxeteliwa hi swikotela. Mi kuma ku swiyimbeleri swo karhi loko swi karhi swi nyanyula ntshungu swi hoxeteriwa hi swikotela. Se Benny Mayengani the president va vuyisa shutdown. Kasi Mr Post eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri xinyori very sikheto u hi bisi ngopfu hi mabodhlela na hi swikotela, a biwunyana na mina moya wa mina wu ta tsaka. Se Benny Mayengani the president va vuyisa shutdown. Mr Post va lava leswaku vaseketeri va vona va tlheriseta hikuva va hoxetela Benny Mayengani the president hi swikotela ku fana na leswi nga tshama swi humelela Mr Post. Se loko hi ta eka tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ri letiwani ta cinisa swichayachayani swa kona swi endla leswaku ri munhu a twa a lava ku dzinginika loko swi karhi swi chaya. I risimu ro sungula ri nga thyiwa leswaku ri peta peta. Hambileswi risimu leriwani ri nga na beef, Benny Mayengani the president va koti ku va va chaya risimu ri ri na beef kambe ri tlhela ri cinisa. Benny Mayengani the president va vula leswaku ri loko phuta va phutela ka vona, lavo penga va pengela ka vona, na lava vo xwela va xwela eka vona. I va tlhela va kombisa leswaku ri vona vo to tshika swo yimbelela va ta kota ku sala va vhuma. Se mi ta swi twa leswaku risimu leriwani ri na beef kambe ra cinisa. Na risimu ra vunkaye eka album leri nga thyiwa leswaku ri mhongo na rona ra cinisa. Kasi rin'wana risimu ri cinisaku hi leri nga thyiwa leswaku ri hi nga mi xavisela. Loko ni yingisela swichayachayani leswiyani swi twakala ngopfu ku fana na risimu leri ra ku vuya hi nga vuyi leri nga ka album ya lembe ra 2020 leyi nga thyiwa leswaku ni malambana. Kambe leriwani ra cinisa, swichayachayani swa kona swa tsutsumanyana. Swi endla leswaku loko ri chaya u twa u lava ku ninginika kumbe u twa u lava ku cina hi risimu leriya. Benny Mayengani the president ni nga vula leswaku ri vona va lawulaka loko swi fika eka ku chayiwa tinsimu ta mixaka muni kumbe tinsimu leti nga fashionini ta mixaka muni. Loko va ta va vuyisi mhaka ya slow jam swi endli leswaku vanhu vo tala va landzelela. Sweswi ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri ya rila gaza ku nga risimu ra vumune, na rona swichayachayani swi nga layani swi twakala swi ri swintshwa, naswona swi nga endla leswaku ri van'wanyani va landzelela kumbe va landzela mikondzo ya vona hikuva na vona va chaya muxaka wa swichayachayani leswiyani. Hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president va ha kutana xin'wana xitayile xintshwa loko va ba risimu ra N'wa Tinyonga hi lembe ra 2020 ka album ya Malambana. Va tlhela va ya ba risimu ra Mahinyahinya, va tlhela va ya ba risimu ka Makuleke. Sweswi va be risimu leri nga thyiwa leswaku ri Tsonga Girl. Machayelo lamayani i xitayele xa vona. Se ni nga vula leswaku ri na sweswiwani va koti ku ta na xitayele xintshwa eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri ya rila gaza. Kasi ku na risimu ra vutsevu eka album leri i risimu ra beef leri nga thyiwa leswaku ri N'wa Swigalani. Risimu leriwani ni nga vula leswaku ri i beef leyi nga kongomisiwa eka Mr Post, yi tlhela yi kongomisiwa eka Gagashi loyi ku nga mukondloteri wa tigigi, ivi yi tlhela yi yevula na Munghana Lonene FM Makombandlela mhaka ya masagwati. Eka risimu ra vutsevu leri nga thyiwa leswaku ri N'wa Swigalani hi ndlela leyi Benny Mayengani the president va nga chinga ha yona va koti ku hi kombisa leswaku ri na vona va tirha ku fana na ti-HAWKS. Ha swi tiva leswaku Mr Post va tshama vula leswaku vona va tirha ku fana na ti-HAWKS. Se na Benny Mayengani the president va kombisile leswaku ri na vona va na rona tirhelo ra ku fana na ti-HAWKS hi mhaka ya vuxokoxoko lebyi va nga byi paluxa eka tinsimu letiyani bya chavisa swinene. Vanhu vo tala va vula leswaku ri Hlavu the Gupta u lava mupfuni eka swichayachayani, kambe lexi mina ni nga fika ni xi tekela enhlokweni i ku loko Hlavu the Gupta u kumeliwa munhu wa ku n'wi pfuna eka swichayachayani, vanhu va tlhela va teka mikutlunya va nyika munhu loyi a nga ta va a karhi a pfuneta Hlavu the Gupta, ivi Hlavu the Gupta se a voniwa ingaku a nga na ntikelo. Ku ri ku loko ho langusa Hlavu the Gupta u humelerise tinjamba to tala hi ku tirhisana na Benny Mayengani the president. Ku ri album leyi nga ta pfala i ya mani eka nkarhi wa sweswi a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku va ni vula leswaku ri i ya mani leyi nga ta pfala hi mhaka ya ku sweswo swi ta ya hi ku vanhu va fiki va yi amukela njhani album, ende ta vona leswaku ti-album leti ta ha ku huma. Se hi se kota ku va na nkarhi wa kahle wa ku va hi vona leswaku ri vanhu va yi tsakeli ku fika kwihi. Sweswo hi nga kota ku swi twa loko hi yingisela etimovheni leswaku ri i tinsimu ta mani leti chayisiwaka ngopfu, na ku va hi swi twa lomu tigigini, na ku va hi swi twa lomu mabyaleni, na ku va hi swi twa lomu makaya, hi tlhela hi swi twa na le mavhengeleni. Kasi kun'wanyana laha hi titwaka kona
hi lomu ka swiyanimoya, kambe eka swiyanimoya ka man'wani swa bayizisa hi mhaka ya ku loko va xitichi va langi nqambi leyi vona va tsakelaka yona va ta chayisa ngopfu yona. Kambe loko hi languta eka vanhu hi vona va ti langelaka leswaku va lava ku chayisa tinsimu ta mani, se hi nga kota ku va hi swi vona leswaku i mani loyi a nga hlula eka vakulukumba lavambirhi. Se nkandziyiso wa ku va hi avanyisa kumbexani hi vula leswaku i mani loyi a nga hlula hi ta wu endla loko hi ta va hi yingiseli eka swiyenge leswi se hi nga swi boxa. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Loko ku ri ku minkandziyiso leyi avelanaka na n'wina yona yi mi khoma kahle, hi kombela mi tlhela mi tshikelela na kunupu leyi nga tsariwa leswaku ri like la ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini. Hi langutele swa kahle magayiso, hi langutele swa kahle magayiso, hi langutele swa kahle magayiso, hi ntsako ka lava